Iya, gacik gitu. Kecil. Pas jadi kan lo. Akam makan umbis ka tuh. Kan tuh umbis ka Але umbis тух щось кидах. Сезон так. Кадарага. Kan sering kita jumpa baru saya mah beliin tuh aja hang season tasta na custom mix tasta na ayam na putih custom mix beli tuh tongau on hayar berupa terus kau beli rawat yang pijis bukan kamu paling pijis portu jadi kerja tes sini nyetas Vendrá tudo. tokolan kedar Kerang tuh kayak tuwin cakas ka pupus kang kita das kerang